Euskal Herritik autoan doa gizon bat. Lan bat egin behar du. Zer egiten ari da? Nora doa? Maletategian boltsa marroiak ditu. Zer delata? Orain dela 30 urte nik egindako pelikula batekin zerikusia du. Euskal pilotari buruzkoa da. Pilota bizirik dago. Pilota bakoitza individuo bat da. Pilota bakoitzak bere bizitza du. Bi txapeldun. Lau pilota. Apustu artekariak. Apustuak egiten ari dira.
Nafarroa. Hemen bizi da Retegi bigarrena txapeldun handia. 2001an erretiratu zen. Orain, bere semea pilotari profesionala da. Retegik pilotak ezagutzen lagunduko digu. Pilota bakoitza bereizten. Zelako hotsa duten. Nolako portaera duten. Pelota izautu behar demezala, izautu behar da hotsatik, ez? Kusuku zegoen ze hotsa daukan, batek eta ze hotsa daukan besteak. Osea, hau 83koa da. Konturatzen mozatea, honek hotsa daukeia gutxio, ez? Besteare egingo dugu. Eta beste pelota bat hartuko dut, txuria, guaingoa. Konparaketa hori da. Orduan, tokea, guk esaten duen materiala asuntoan pelota fuerte den eozten, izagutzen da hotsatik. Eta tokea da hori pelota daukin golpea, ez? Eta hor da hori pelotari batek konbenetzaio tokea handikoa, gutxiokoa. Txuri hau, garbi dago, gutxiokoa da. Eta jolasteko, kasik errexago da. Bueno, batzuentza, bestatzen dago, kontrario da, ez? Urduan pelotari berak izaten dute estilo diferentea jokatzeko, pelotari asko daude toke daukitenak, ez indarra, baizikan toke daukitenak, eta ez daukitenak, pues, elegitzen dute hotsa gutxiokoa. Berrez egingo dizuet proba bat, ez? Oraingoa. Honek gaina oso gutxi dauka, Hori da, pelota konparaketa bat egiteko, hotsatik, zein eta bien. Déjame la negra. Eso es de volumen. Más gordos. De volumen, mira, esto. Es 2 milímetros. Y luego que toca la chapa y estos se rajan. Pues esto es el cuero vuelto cartón. Qué bonito es esta. No, has dicho esto antes. ¿Qué diferencia hay entre las dos también? En volumen seguramente. Una más fina, no, con las negras, las de antes. Una será más grande, que siempre elegía un poco más de menos salida. Y esto saldrá más. Parecidas son, Y estas, No le empana. por eso es mucho más fácil. Con todo lo que dicen. Una pelota que coges. A ver si se clavan luego. Esto es un poco más grande. Será la S, ¿ves? Eso. Y la mejor está. De tamaño sí. ¿Qué diferencia? ¿Con esta? ¿Con la que juego? ¿Puedo la otra? La más parecida es eso. La S. Eso es. Es lo que hay. Y son del 83, o sea que... Eso sí, partido, 30 años. Partido único. 30 años tiene esto. Retegik irabazitako txapelketen pilota guztiak gordetzen ditu.
Azkain. Pilota guztiak hemen egiten dira. Lehenengo urratsa. Kautxua. Pilotaren bihotza eratzen du. Juan Martínez de Irujo. Txapeldun berria izan nahi du. Final handirako prestatzen ari da. Martin Alustiza, pilotaren gainbegiralea da. Irujorentzako pilota onenak hartuko ditu. Pirinioen beste aldean. Panpila dutxe jokalari ospetsu ohia. Abeslari bezala aritzen da.
Ladutxe oraindik jarduten du etorkizuneko talentu gazteak entrenatzen. Ezkerraz batzutan, Mati. Ezkerraz heldu da eta oletik, tak, ezker. Ona ba. Hala, ederki. Zela, hori. Txapeldunak hormetan. Atano hirugarrena. Eta Titin hirugarrena Errioxarra. Titinek bere semeari eskuetan babesgarriak jartzen laguntzen dio. Pégatelo bien el verde para que se peguen, que si no se te despega luego, Aprieta así bien, sobre todo las esquinas, y pues si luego se te va a despegar. Y ahí los dedos, venga, va. A ver, este es, ¿no? Vale, pues este es. ¿Ya te has pegado bien? Sí. Venga, va. Ahí está bien. A ver. Sí. Un poco más abajo, ¿no? Sí. Ahí. Ahí. Sí, ya me lo pego yo. ¿Esto? Ahí, sí, sí. Va, venga, pégate bien. Trata de lo fuerte. Martinek hautatutako pilotak biltzen ditu. Pilotak Donostiako Atano hirugarrena frontoira eramaten ditu. ¿Ha hecho novia a tu primo, no? ¿Ha hecho novia a tu primo, no? ¿Sabías aquí? No. Ahí anda, ahí anda. Pero mucho no. Lleva No, bueno, ya lleva un tiempillo. Unos mesicos, pero bueno, tranquilos. O mejor, tranquilos. Como quieran. Con filosofía. Como quieras, ya. ¿Y el resto? Con el Julia. Con el de siempre. Sí. Joder, todos los días. Sí. Bien. Fino, ¿verdad? Buenos carritos. Si no, tío. uno tiene la mano mal, el otro... Y algún día no sé, va a jugar la hostia.
Fernando y andará fuerte, ¿o qué? Es difícil jugar contra él. Sí, sí, muy Te difícil. viene todo el rato, le metes al 6, Muy te difícil. coge de volea y Pero sí. A todo agresivo, pero tope, ¿eh? Es la hostia. el gallo El animal. el gallo lo entiendo ayer de puta madre, ¿no? Sí, bien. Estamos bastante bien. Martínez de Irujo eta Bengoetxea seigarrena eskuak prestatzen ari dira. ¿Verdad, Marroquín, vosotros? Azkurdia, Azkurdia jaunarena, Retegi... Finalerdirako pilotak aukeratuko dituzte. Es un crío, sí, el otro día entrenó bien conmigo aquí. Partidua izan baino 3 egun lehenago, gainbegiraleak eta jokalariak piloten hautaketa ofiziala egiten dute. Bengoetxea seigarrenak aukeratuko ditu pilotak lehendabizi. Bi pilota aukeratu behar ditu. Orain, Martínez de Irujoren txanda da.
Zer da behiratzen hori? Bestena, zer ditu, betiko pelotak, komo txanak. Bi jokalariek hautaketa egin dute jada. Hautatutako pilotak partiduaren egunen arte gordeko dira. ¿Los tíos cogieron un bote de las? No, no te creas, No. ¿A ti qué más te da que vote que no vote? ¿A ti qué más te da que vote que no vote? Quiero que vote. Si tú no la dejas votar. Por eso no. Pues que bueno, a mí me ha parecido todo lo contrario. Sin más. Secas. No, que las tuyas, si les das ya van, hostia. Eso, Si les das lo ya que van. tiene que ser, ¿no? Sí, sí. ¿Qué querías? ¿Más pelota? No. Están bien, tú, están bien. Son para jugar. Están bien, eso. Nice. Egungo txapelduna, Olaiz Zola bigarrena. Aurre ikuspenak betetzen badira, Martínez de Irujoren kontra jokatuko du finala. Azkain, tailerra, bigarren urratsa, artilezko aria.
Leitza. Umeek eskupilotara jolasten dute. Plazako frontoian, jokalari profesionalak hurbiltzen dira. Amanda, pilotan aritzen den neska bakarretarikoa da. Aurten, zuriz jantziko duen azkenengo urtea da. Hurrengo urtean, mutilekin jokatzea debekatuta dauka. Azkain, hirugarren urratsa, larruzko estalkia. Pilota bakoitza bakarra da.
Frontoiak. Frontoiak euskal kulturaren parte dira. Leku guztietatik daude herrialde honetan. Hiri txikietan, hiri handietan, herrietan, edozein tokiren erdian daude. Frontoi zarrak ikusi nituen, baita berriak ere, handiak eta txikiak ikusi nituen. Paisaiaren parte dira. Bilboko frontoi berria. Bigarren finalerdirako pilotak hautatu behar dira. Diferentia.
Matir hori. Ez, esatea nik tipotau nahi zitegita, ez? Pla, takarraua. Baina, takarraua. Lehen bine da, Bai. Ara bide txoa? Bai, nik ustatu... Bai, nik ustatu... Modula... Hauek, hauetan ditzen. Kaderraz, behitu, Pixat. Jo, gustartizte, nahi pelota oro, Atano amairugarrenak Roberto García Arinok bi pilotarientzako prestatutako pilotak onetsi behar ditu. Hau gustartizte. Hau gure, Orain pilotarien txanda da. Lehenengo Urrutiko etxeak aukeratzen du. Atanoa amairugarrena eta Roberto García Arinok pilotak ikuskatu eta haiei buruz hitz egiten dute. Oia da. Ni otan itxe. Pelotie, basakia, iko askoran hola ikuste eta amatek bizize eta bai, baina manejablie, ni ezatea manejablie. Hori txogatzen. Hori de. Manejau, esan pelota zailetan arrazo zaileko. Beste hori etotzen egin bali. Ez da joazen. Rajetan epin jende zapulegi. Pasa imar eta pelota hori balizik izuen. Sakatzi eta zapati eta luziu ditu, baina hau etxo hori ditu hori, enbeitzale, hau aztike bari, diferenti de imar eta pelota hori batzua, haike beste erregutu bat zuzkata, baina luziu ditu. Olaizola bigarrenaren txanda da. Eta etxe ditu, Baina honez ikusteka, garrantzi izala. Gero. Bai, baina. Vale. Atanoa amairugarrena, piloten hautaketa egokia arduratzen da. Partidu eguner arte gordeko ditu. Atanoa amargarrenak, Azkoitiako arkupean mutilen jokua behatzen du.
hasia pelota apartatzen da, gara, pentsatu, datik, motel txogue, bizi txogue, motelista, baina bizi txogue, salida gehiago gena, gutxixo, eta, bueno, hortik. Eta, bueno, azkenin ordu terrien jadun du, proba aurretik, atzetik eta bat, bueno, loti preparo dut, ekitu. Da, Aimar da lehenengo ze hartu ditu, urrutik gotxeak, eta, bueno, normalan bezala Aimaren kontra, aldan bizin ere, arek. Eta Aimare, nahizun gutxi jaten da asko ibili, bale. Aimarek, eta jarundu zaten, gaur pelota bizizien joatzen edala, eta haute bestia, bale, oso ondo. Eta esan dizo, hori alaek, da, motelena zati iztitupe apartau. Hori no. Behintzat eso. Bizizia joatzen edala, du dizien, lehen urtine motela joatzen jarundantzun, biziziekin, lehen urtine. Claro, hain nundi datorren, oiniruko, beste pelota klase hori honi izte, klasi dano estan, horrein eman etxixo, dana exagerau da, ikustezu, zazpilen hanka ipinit, eta esatezu, engañosu totalmente peloti, engañosua. Oin dana exestria, la maravilla de niña. Pelota kontun beti izendek zaila. Zati, nik geure demora egun zango eat. Ertentzien orduan, bi hiru pelotei gazte honak, da enpresagin kategoria hartzen nahi joan, lotzabe zamarrak, da geruta kategoria hundizo hartzen nahi joan. Da, gure demoran da, arte utxarra joatzen mauan ego, kobrau, lehizili aldein eteoan. Baina, aizek etorri zinen, aizek egitzoan ezaten, atzela aizek ez ditu ondo jokau, o pelota etzin honak. Enpresie behari kulpea ematen bezala aizek egitzoan. Da, orduan, alago matin esan zoan, Josomai Huertai bergago enpresa zu, bueno, ize pelota klase nahi depa. Nik, lurrin asko korritzeuna, da paetan gutxi gertetzeuna. Nik, ofiziziontan ditxeat, etzea, zemat urte. Da, olago pelota klasei ondi izteat ezautzen. Lurrin asko gunde paetan gutxi gertetzeuni eztek. Da, oseak, zehozen nahi. Zehozen nahi, hori zaile. Joko izta honin, baizu zeiztean pelotin kolpie botatzeu, baina regonozio mera, gaur pelota bizizien nahi die. Dana eta, ezke pelota moten izta, pelota dago bizizia. Baina, klaro, honen kontra komenizitek, hau, besti beste jo. Gaur hona balima, bihar txarra aldaua. Horun zertan nahi geha. Aurrego partidu jogu zuen, irugu eta oinazek. Ni gehizu espaneo, pelota bizizek eta zitula irugu oinazek esantzea. Da, tanto batzu bintzitzean, da irugu irazten aioan, da oinazek be peloti eta zon. Ja, are egin ditu kritiki ia esti bat, ebalizo? Esti bat, inizo? Ja, bueno, kritikek. Lo que pasa que pelota apartatzeko unien kritike hitzan, gusto intzizko, zantzun korrekto, zantzun, gusto intziko, Oin, betiku da, lehengu joau zen pelota horrein, nigu esatizut, netzau esagerau, esan sali ondize, eta horre emate guztia. Baina, bengotxea beroizen kontra joa zuen pelota egin olako esagerau izingo altzien. Ez, hori ez. Selezionari zaixela jagin zeneko hau berri. Eibarren zaure Bilbon da, Iruñan. Venga, epinean loti eta aparta hoziela. Zein jokau du? Baina hori izte, nahi hori da. Ez ba. Zergatik izte da nahi hori. Ez ba. Hoi, nik grazia bale zuzei ditzen. Ikeste betu behar zene joatzeun. Ez. Ik frontui betu behar izo. Da, bale, oso ondo. Gustatze izte hori. Nei pelota zen ipintze izte bat, intendentik eta intendenti zen ibeitze ziopa. Frontoio pelota zi ibeitze ziopa. Betu erko zio? Bai, lehenengo pelota zi. Lehenengo pelota zi. Alai konforme ez pelota zi. Hori beste temie, baina ez dut. Hunde matian, pehaik apartauteko enpresien pelotai, apartau ez? Apartau ez. Hunde matian, da horrez esan nahi du. Hane, zio, koneta izoi. Baina. Bi anai jego hau zen, olaizola anai jego hau zen, zaharrak etzuna apartau. Anaixen kontra, enpresa berdine anaixen kontra,
Etxun, zain, hortik hartaitzu kontu eta mila olago histori. Bai. Mila olago histori. Oia, hori zaila da. Zaila. Zaila. Ahora se te debe meter las manos con seguridad. A su mano no le meto por el dedo. Pues el dedo cuando quieras lo empezamos a tapar. Pásate al otro lado. Hazte pelota y listo. Juan. No, pero el dedo tengo sin circulación. Ya has visto Cecilio, más grave que ese problema. Pero se me queda el dedo blanco. Luego le metemos con la ventosa. Eso, trabajando regularmente con el depresor. Le meto un sotamano y ya la cago. Ya se me queda un poco 200 dormido entero. ¿Tú no eres capaz de poner aquí un poquito un taco corrido? No. No hago ni atar este dedo por despararlo. Eres muy del norte, Te vas a volver inglés o escocés o algo. Joder, que no estuve ayer con Berra. Ay, como Forrest. Entro al vestuario. Yo no coincido contigo, joder, no coincido contigo. Si no, no me hubiera acordado que pues no hemos coincidido en Logroño veces. ¿Con Forrest? Que venía con Agus. Sí. Qué chaval también aquel Agus. Ese también tuvo un dedo blanco que le dio muchos problemas y que se... Ese no jugó... con Neymar jugó un campeonato. Sí. Una grandísima persona. Y un gran pelotari. Y una volea de zurda de defensa como no he visto a nadie. A nadie. O sea, porque sin mover el hombro para nada, las levantaba todas. Un súper recurso, Esas que venían por la pared. Sí, yo lo he visto con el codo apoyado en la pared darle a la pelota. Y además lo bien peinado que iba siempre. Sí. No lo he visto despeinado en mi vida. ¿Qué tal lo que viene? Sí. ¿Qué sabes ya si es princesa o cabezorro? Princesa. ¿Otra loca como a mí? Tira. Se te va a ir a la casa de tontos. Después ya verás. La pecechea. Es la única vez que tengo yo la posibilidad de hacer lo que me dé la gana. Y tenemos que dar un poquito más arriba. Eso es. Pero poco más. Bueno, pues falta clavarte las manos, ¿o qué? ¿Te parece? Sí. Bueno, hecho. Más fino. Pues no, poquito. Azkain, pilotak prest daude. Lantegiko maisuak markatzen ditu. Atano 13 Bilbora eramaten ditu pilotak finaleko partidura.
Hona hemen aspaldiko laguna, Mikel Berasaluze. Berasaluze hirugarrena jokalari hoi aparta, orain apustu artekaria da.
Pelota berriro ikusi dut. Pilota bakoitzak bere bizitza du. Pilota guztiak prozesu bera jarraitu behar dute. Orain, euskal pilotari buruz lehen baino askoz gehiago dakit.